Tiga Akashvani Shillong ka khubor man puli di kasani jana kimat bakongsan juga khubor. Let yikundu Menteri Rangba Konrad ke Sangma baru sembut Menteri Rangba ubak Prestun Tensong ya Menteri ke Sarkar India banyak keren halor ka FCRA Amendment Bill. Pan jingkersan ka khasi Author Society ni kipat ba ban kentiu ke dan ya ka ketin kasih ke jela kum ka full official language. Kloy ba Sanbor Sulai bani aireng hak election siteng samoy jong Shillong Parliamentary Constituency lagi jiet ki bor ki bahalor ko BJP. But court application ka Regional News Unit jong ka Akashvani Shillong nak mentaki kam repair hak thop assignment base. Ki kubor ki babnya. Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke Sangma lembat usembut Menteri Rangba ubak Prestun Tensong kilale yikundu Menteri Sarkar Pedeng Kiren Rijiju New Delhi ni kesi bani keren nitai halor ke FCRA Amendment Bill kabaladon ha kajing terwa. Ha ketiga jelang ni kesi ledan langru kinong mikmat naka Catholic Bishops Conference of India kabala pensngau halor ke benta jong ikinun seng ki bayo e kajing kersan na sabari na kabentaban ajing sakri haka liang ke puli putih kejing ajing sumara ke pang kesitam bat haki wiki de kejing sakri ya ke imlang saalang haki jaka nong kendong ki bajengai ni ki jaka sor haki te kejing kendu ya Menteri Sarkar India lapan pawi kejing sokya halor ki kendon jo ke andro kum haka ba kurup no ya ki nong kentin ni kejing denjing em haka ba ka kenhun kala kentu ba ka dankam jika jingi selok bat ka jingi pli jungmut ki ba khamyar uri jiju la kular ya ketika kenhun ba on sabisar benya ya kite ki jingut ki jing nam ki bala penpau da ka kenhun nin kasngi haswa ban shin ya ka ra ba khaddu ban pen kala thama ya ki kendon jong ka FCRA Amendment Bill. Menteri Rangba ka jela ulapan pa kejing kermen ba ketika jing keren bat Kiren Rijiju nen kesngi kan penti kena bakaan ke ban pentri kam kan long ka bayarang kat ha kaliang ka bet ka biang jong kari bat ru ha ka pekerjaan yaki kenun seng ki baterai yaki kam le isnai. Ka khasi Author Society KAS Nongston Unit kala penlang ya kejing ilang pat ba ban yo ya kejing kerjaan bat ban pensai halo kejing dawa ban penyo ya ke kedan full official language ya ke ketien kasih ya Meghalaya hakti kejing lang la saki ya kejing wani simbentalang nakaliang ki dukot nongkit kamsnong ki samla puli bat kinong elam joka KAS ki bekentu bi president uba DRL long lat bat secretary ba RP Kharsiyeng hak ba kinong keren ya keti kejing lang kila banjur ba kaktin kasi ya kabla itu kum ka associate official language nadu usnam arjarsan kadiban yo no e kejing kentiu kedan sya ka full official language kenang banla pendan kam ya ka haki benta ki bayar haki kam ki bede bet kejing tre kam ke sarkar ki samla puli ki bala ra di ki plakat ki lepen pau ya kejing kersan ban nadu tenrai ketika kejing lang ya kabla pendia da iba witing mausor kalapan pau ya kejing angut jong kesenong kathau bat kejat benriu ban pendek pensa bat kentiu ya ketim kasi ha kejing trikam ha kesnsyar kadar hapo kejela lapli ya kejing petrikam ya ke kamera X-ray ha Sutengah Community Health Center CHC da Deputy Commissioner jong ke East Giant Hills Manish Kumar nen kesngi kabalong kasin jam kabarat ba ha kajing sakri ban penyo ikilat ai jing sumar ki ba khamba ha kate kathan ha kate jing elang pli le dan kat ru ki he nang elam snong bat ki he sarkar kajing yo ekalat ai jing sumar ha ke X-ray lakmi lengti bakan kenti ki jing sakri ha kabalap bat tip khamba ki daw ju jing pang kaban yarap ikinong pang ban lat na kabahap let sadu sabar ka district ban yo le ke X-ray kihe sarkar kilaong ba ketika sinjam ke penpau ya ki jingilek minat jang sarkar ban kentiu bat penklan ya kilat ajing sumar kena ban pensuk ikipat ba jang kathan habakimat ya kapang kasitam kani ke khubor kawan chapi na ka Akashvani Shillong na ka Akashvani Shillong mata ini petang ya ki khubor ki bidang sa
Unang yalam keseng BJP Meghalaya ubalong ru menteri kabinet ak sarkar jala uba sanbor sulai ulapan pau ye kejeng long lakloi kejeng bani khun ye election siteng samai nak benta ka suki MP jong ka Shillong parliamentary constituency lada kinang yalam ki bakam he jong ka parti ki ai hukum ha ka ba ulong ba ukloi ben ko ngo ye kanu kunu ka rai jong ka bor ka bahalor jong ka Bharatiya Janata Party uba sulai ulapan tip ba nakaliang kinong ilam ka BJP seng kimi kalapan pau bakan peniang kertong hakan iki election siteng samai kabanwan watla kampat dep banjir iki kertong habapen kenoi ki election kabala dep haus nam arjar khat kendai uba sulai ula banjur halo kejeng dan kam banyo por kham keloj ha kabalik yalap election ya ke election siteng samai na kabenta ka Shillong parliamentary constituency lahapan penlong na kadaw ka jengklat no jong MP jong ka uba Ricky AJ Sengkon uba sulai lapan pal ka jeng soskem ba ka BJP kan job ha ka election ha Assam hapo ka jengelam jong Himanta Biswa Sarma ka regional news unit jong ka Akashvani Shillong hapo ka Prasar Bharati kalakot application na kabenta ka kam casual news editor newsreader English broadcast executive website assistant bat ki part-time correspondence ha East Giant Hills Kliriat East Khasi Hills Shillong North Garo Hills Resubel Para bat East Garo Hills William Nagar kitu gibadan jing ban apply kibalong kinong India kila ban penpoi ki application bala pendap pura ha ki application form bala bu kani kalong kajing pedip bala penjalan ye katarik ka bakhaddu ban pha ki application saka shipol tarik mentau benai ye yong arjar apun rio rengkat baka application form ki ba apply ki dan kamban su lang ru ye ki self attested copy jong baro ki duler badan kam nak bentang ki jing tip babnya ki ba apply ki la ban wanni saka office jong ka RNU Akashvani Shillong ha ka por long tray lani pha da ka email saka regional news unit ka National Law University of Meghalaya kalapli ki admission na kabenta ki kasnem puli arajar apri arnyo ki course jong ki jing puli ki kentup ya ka BA LLB ha ka policy science BBA LLB ha ka fintech bat BSc LLB ha ka data science rengkat ru bat ki LLM program ha ka corporate bat criminal law ki bor penyak jong ketiga skul ba kila pentip ba sanpo na kasi spa ki seat ha ketiga jaga puli labu kerpang na kabenta ki nong Meghalaya ya ka jing pediang ki application la sedang ban bat kan yai beteng hadu ka khat rutrik jong benai jemang banwan ki samla puli ki bakwa ban yo rung sya kita kilan puli kila ban le kum ta lengba ka official portal lani kila ban le ni hi sya kata ki jaka puli na ka benta ban yo ki jing tip ki bakham bania ha ka bai de be ki rukom yo admission la penlong ye ka jingelang bala penya da deputy commissioner Vibhor Agarwal Hatura Circuit House na ka benta ban kmi bania ahlor ki jinglong jingman ha West Garo Hills district ha ka jingi dan rengkat lang jong superintendent jong katrat bulet u Abraham T Sangma bat kibede benta ka jingi lang kelap hai khmat kerpang halo ka jingduna ha ka jingdon kinong bela bat ka jingbambit bambiang ha ki benta paper ha ketika than ki he sarkar le keren ni tai halor ki kendon standard operating procedures lani SOP nak benta ka jingwan phai jo kinong bela da ka jing singang bat ru ha ka penrung kerteng yeki bat kumjuru ahlor ki sinjam bala penjam yeki kendon juki an ki bala dang trikam nakaliang u DC ula ajingero ya ka benta jong ka interfaith forum ha ka bakenti ki jingi trelang bat ula ong ba ka jingi trelang bat ka jingi sim bentalang kan yarap ha ka penbet kuloi yeki jing e bat kan ya daru na ka jingi kan at ka banang sniu ha ka than Katrat liba jo kejelam Meghalaya kala penong ke jing yalang ajing tepat ba halo ke jing singan ha ki jakatre kat bakum ke jat kam bat la penong ye ke jing yalang ha Regional Labour Institute ha Shillong nen gesi kat tu gani ke khubor kala kod kebelawan sepi na ka Akashvani Shillong ha kapor pravajing ni so pat baga Daily Station na ka bentaki khubor ki banwan naka